kabire kariya kari n'amashemererwa ubwo munyakatemba kandi umunyamuzani nkunzi yabona niwagaba Amos Mushana rw'Entaro mukama wa Mushana Production ari kutera umukondo wa Wensimire Maureen Mpeta ebyenda bikamwetokota. Abana bwanyume mukoro bajikoriro mu makagabo umurakashenyo mu nsharo ya district ya Isingiro hamwe na Mbarara City. Mushana agambere kuyahonere kwitwa ciryo mwana kandi na hato kwarugire mu muntu wo mugasho. Akunda munongo mu izina rya Yesu. Mwena keija yazomuka yandarika nyo n'umucara mutuja hambaga mwenu tuyija. Twayikirize ndagaza kandi na Maureen nuje kumureta rukunde gumeho wendo twashemerorejana na mutabano witu bakashaba Francis aliya nito twashwekera babunyoro nito abaciga batateine kaza bunyoro ni umwana mutomya 16 niyo mugurusi kandi mumanyanga ahumura kokani nsima ruhanga mbweno abashitana tubakunda munonga kandi program yanyu kandi ngabiro mushije mukuru. Mushana nabwo yongere asima abantu habwo kumukunda cero muto hamwe na nukunde mizano na katembaze. Ahabwa TV West ndi area Saratugusa.